Hello guys, welcome to my YouTube channel. Sila ako nolong ako ekta video lo akon kumrusung sila mane nulo thumbnail lam kala hindu me bo pengolok ka ako motawri biyak to ko oi nulo biyak pro biyang no pa ako inglo biyak to ko pilo parang nulo kangkol gida. So guys nolong aku ngam kapo biyak ta nokolo biyak ta na aku nolong nangkanya kai nolong pa kapo la ya. Oh guys, malok ke silolok maaf podong nam dokki hangolok ke gako supak barikan angkang kato longko hop ma hop lang dulu ka gena kam gena giro am darah dunga upak tong kampang ko selung bulung upak biyak to longko riko biyak to paul biyak kato nolong jumna langkanya kato ulu olok biyak to upa alam nolong karang olok gal langkanya barong kapolai. Itu guys, longko hop pumangai hopak silok barika ekdom hop purung kato ekdom bola gikola mah nambro bang. Bisario numbong ae longko ngoluka ongo parak pulang gekola elang bolo pai longko langkanan barika siddi mangai hupak kato kumahin ho luma bom do angketo. Kalau biyak kota nolong gelang kan pernah meru ngampila tolong gepulah kang to hodu aja betul lu tolong gepula mah itu kang to ebar hon biyak to guys. Hubang finally ke konsol gegoto kalau guri-guri gegot blend gegoto apa upak kato sagot do upak barika at pula kay upak kato kan kosiroin pula nungay upak tolo mane regdum to biyang nama supak hat kato kumakato hotelong ang asid ang ito bulatse upak kang ang tano ke kato upak ke konsol ka lang kanya koy huddi bitkungar marak ang ito so pa longgul nungay ko lombong kram na kalau per rikum to kene bang bisa kana asli guys nolong ko langkan ka hang kato longko hog biyak tungai showroom upa asit kata makang gitu upa olok asit yung bisa pakto nama mana ekdom ngulog dolo to ekdom asit doro at mga kato so upa longko asol biyarong ko ratsa ka makato so guys longko biyak ko kruda kato bulu longko biyak ko ta kita bulik tango bale rok bale longko asal biyak ko guys bale at kato makang to ho asid ongkak pagdong upa olog asid biyawong ayo panolong olog karang olog buka jual langkanya finally guys upa ko karahang guputa ko kato kay na singa mane biron na biyawala to kato so nasolo pa biyak ko na
So guys, karena hampa biyak lah, biyak hampan biyak tuh mana? Karon sem biyak mau namde mana ngolok dogengan namna lupa ragu mana? Karon mana? Aku tuh duit ini besar aku tuh mana sampai ngolok kot, itu loh barika amangai. Hampa bidara kajari ajo ko kongola jentene bidbora kayak hampa bidara kayak rokok upak. Karon dah hoise mana kekon bok ke guide bandam gerung, kekon suk ke guide bandam gerung mana apun gari gasi dudung. Nampina mana asli dokoloksin bisa kot tamana mana sekolah nuyai sekolah biyak bongi bozi. Ekdom buluk koda ekdom heavy puridan nak upak kato. Ada mu pang ngulu mana ngulu at polam ngulu pasu dong mulai gaya ligdung bolokin gaya ligdung pang ngulu ko biyak nama upak ngulu ko gusti. Okai se mana ngulu gedera dulu se dulu ngapu satco ngulu karung itu. So guys, udah ke nolu apnya komen ko bilang aru hekai ke nolu ke barikan aru ne se apun komen bilang. So guys, udah ke silo ke video deh. So guys, silo ke अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।